Urmatlı Sadır Nurgojоевич. Mana biz mana arka 2 aylın arka Жаңажер айыл өкмөтүнүн тургундары mana жыйылдык. Биздин дагы mana тагдырыбыз кандай болуп атат бардыгынан кабардарсыздар. Азыр жашоого таза эле ыңгайсыз болуп калдык. Mana жаш балдарыбыз, бала чакаларыбыз бизди эч ким коргой албайт экен. Biz bete kant жашайбыз деп алыстарга кетип калдык. Бете эркектер эле калганбызчы mana айылда. Кайсы күнү болуп кетет деп күндө эле жаш балдар ойлонуп mana бала чака менен коркууда бардык стресске түшүп калган. Ошого биздин чек-арабызды бир тактап, болбосо айтыңыздар кандай же коргой албайбыз деңиздер. Bizden bir ümidimiz üzük olsa. Hazır mana soldatlar arka jağımızda turат, aldığımızda hiç kanday neme yok, korgouçu yok. En ahırkı ayılımız biz. Ayılımız olsa poligon bolup atat. Mana keçe küybögen üyler kovadı, kötügen 60'tan aşık üy küyüp ketти. Tonolbogon üy kalbadı, bardığını mana tajik tuğanda tonop ketти. Hiç nersesi kovadı maşallah. Malını malday alıp ketти. Üydögü nersesin bardığını alıp ketти. Onu endi aytsa bardığı jomok bolup atat. Televizoru balasın garşuşunçalık aç halk eken, balasın garşoğuğa çeyin alıp ketти. Az kelgensi onu küydürüp ketти. Жылды mana былтыр эле товарыңыздар бар. Канча үйлөрдү тургузуп бердиңиздер, şu элдин күйгөн үйлөрүнү. Быйыл дагы кайталанып атат. Жылда эле куру бере берсеңиздер, дагы эме боло берсе, бетте эч кандай келечек жок да. Келечегибизди ойлобой калдык да. Биз бүгүндөн эртең күнүбүз эмне болушун билбей атабыз азыр. Даладагы эгинибиз şu ойдон жатат. Жыяакты азыр эгинге барышка, же бир стройка кылышка эч кандай колубуз барбай калды бир ишке. Техникабыздан калды, канчалаган машиналарды алып кетти, малдарды алып кетти. Азыр ошо келгенде гуманитарныйды машина мешитке жыйылып жеп алабыз. Şu күнүмдө эле тамакты ойлоп калдык. Бизге бир келечек керек, балдарыбыздын келечеги. Буларды окутайык дейбиз, кийиндирейик дейбиз. Биздин канча жакшы максаттарыбыз бар бетте. Тойлорду кылайык, жаштарыбыз үйлөнө турган болгон. Канча тойлор болуш керек, олар калып кетти. Бардык отменять калып кетти, бардык немелер. Жакшы максаттарыбыз жоюлуп атат. Ошого биздин бир тагдырыбызды чечип бериңиздер. Же чек-араны тактап бериңиздер. Bunu kaytalanbay deyen hiç kanda hiç kim kepildik beri albay atat. Az kegen birliktegiler kelse dağın kepildik beri albay atat. Bugünden nettiğim yolusunu. Bunu menen jaşo boyut. Kuraldan, boğusu eldi kuraldandırыңızlar, biz özüzde öz korga olağız. Tura jaşlar, özüzde öz. Her bir az patriot bol bütken. Bulardı okutu ürgötüş gerek. Her biri buna. Şu Tajik'tin bayökleri daha çıkıp atat. Buna sakalçamdardı. Biz onlardan mekanımız var. Bizdi olsa ayıldan çıkarıp kuat ketkiledi. Poligon kılıp berip atat ayılыбызды. Bize manaşette tuğulu ösüp kindik kanımız şetke tökülgen mi? Manaşetke işimiz atışat eken. Ölsek şette ölüp keteriz. Ondan biz hiç kimiz korkboyuz ölümden. Betteşike dayarız düşman menen. Yoksa bizdi kamsız kılsın kural jagıdan. Hiç nersemiz yok, biz taşırgıtkan menen boğayt eken. Alıp ketip atkan nerselerni alıp ketip atsa bardın titte böyle kala beret eken. Soluzdan hiç nerse kebet atat. Kuraldandırsın, özüz korgoyuz gerek olsa. Mana Bişkek'tin sentrinden 1200'de çakırımlık alıştıkta bizin en ahırkı ayıl arka ayılı olup atat. Жаңажер ayılı hökümeti olup atat. Bunu bardık Kırgızstan bilet. En alыс ekenini. Mana kelip şoğa özünüzler kelip bir el menen joluğup bir eldi ümitini bunda yüzbösten. Mana ette azı bardığı devümüt bolup kaldı. Ne kılışını bilbeydi. Je üyünün oңdoşunu bilbeydi. Je üyde bir malı yam yok azılardan. Bardığı beker. Daladağ işini kılışını bilbeydi. Bunu men boyut. Şoğa özünüzler kelip bir jakşı bulardın mında dukunu kötörüңүздөр. El, mana el ketkenden keyin bu jerde Tajiklarga bergenimiz ele şo bolup kalat. Mana aşıl el karmap turat deydi çek-arаны. Hazır biz ketkenimizden keyin bop-boş kalgan ayılga kim kelet? Soldatam kebet, militsiyam kebet. Düşmandan başka hiç kim kebet detke. Mana aşı el karmap turat abi. Şonun için bu eldi jogot bolsun, hareket kılыңыздар, kelingizler tuğanlar, nemeler, çoңdor, urmatlı jetekçiler. Uğup körüp oturasızlar, urmatlı jetekçiler. Mana bardığыңızдар, har biringizlerдің odağыңızдар var. Manaka kelgende men çek-arаны çeçip beremin, 1 metr 1 karış yer berbeyin degen. Mana 20 kilometr kirip kelip oturат. Bu ne degen akmakçılık? Жерибизге kelip siyip çiçip atat mana Tajikler. Şoğu sizlerдің berbegeningizler. Mana 1 metr 1 karış yerdi berbeydi. Kaysı odağыңızдар endi bu? Kanday işenemiz biz sizlerge?
Uyalbaysızlar ve mana şuncha el taşap koy, jem qilib berib qo'ydingizlar bizde. Mana kanalın üstü jag'ida soldatlarimiz, pogranichniklarga rahmat, jetishmayapti, yosh baldar ekan, 18-20 yosh baldar. Şolar men qaymash kelib mana bu yerda milliondagan tajikning eli var. Mana katta oblast bo'lib o'tadi. Ikkinchi stolitsasi bo'lib o'tadi. Ha biz bir oyil tenglashib o'tamiz. Şonu men qarabaysizlar, jardam keladi deydi. 3 kundan keyin keladi o'sha jardamingizlar doim ele. Mana yerni qachon o'ylaysizlar sizlar? Doim urush boshlangandan keyin bilamiz biz mana yerda urushning oldidan ala hech qachon bilamiz. Qanam kredit olib, mal olib, qanchalagan maldarni qilib keleceğiz bardi. Rasvas chiqib ketdi, malimizni malda qilib haydab ketdi malda. Qo'ylarimizni haydab ketdi, qanchalagan mashinalarni haydab ketdi, uy joyimizni tonab, os kelgansi kuygizib ketdi bu ahmoqlar. Nega shu qo'yamiz sizlarning dag'ini? Erkeklik vijdoningizlar bormi sizlarda? Mana biz mana yerda kuyib olovlarni janib o'tamiz. Sizler daşık borganni unutmay o'tirasizlar. Xuddi tajiklardan sizler qo'rqib o'tasizlar, tug'anlar. Bunday emas. Qo'rqmangizlar. O dushman olisdan ayvartib bo'ladi. Beteshganda siz men bizda ele bo'ladi. Nesidan qo'rqasizlar? Biz mana shu yerda mana yashab o'tamiz. Qo'rqmaymiz biz kerak bo'lsa ulardan. Quroldandir beringizlar, mana o'zingiz solar men chegaramiz emas, oilamizni bardig'ini o'zingiz qo'rg'ab olasiz. Mana ejelarni yine köyünü atıp ketdi, uyini kuygizib ketdi, mashinasini olib, moli mulkiga chayni olib ketdi. Qantib dağı sizler chidab o'tirasizlar, biz chidamaymiz o'g'ay. Biz mana yoshlar menen salg'ilashamiz kerak bo'lsa, ne dedingizlar yoshlar? Quroldandiringizlar bizde. Mana o'zingizning mamlakatning kuchi yetmasa, qurolni ele bersin. Oilamizga bir qadam bostırmay qo'yamiz. O'lsak mana shu yerda o'lamiz. Mana shu yerda tug'ilganmizmi? Mana shu yerda o'lamiz kerak bo'lsa. Kundala mana yosh baldarimiz bir qatıqırak dağıratsaçı, bir jaktan dağ degen ün çıksa, siyip jigarib atadi. O'ruqsan bo'lib qoldi anashlar. Bardı jürek tushib bitdi yosh baldarimiz. Kundala evakuatsiya, ayollarimiz, bola chaqalarimiz oildan ketib qoldi. Bizni qo'rg'ay olmasa qancha yashaymiz deydi. Mana o'zingizlar qo'varingizlar var, Bishkekni, O'shni, mana shu Leylak rayonini el bosib qoldi. Ular kim? Ular kelajak mana shu yerda sholardiqida. Ana evakuatsiya qilib o'tamiz deb nima qilib o'tamiz? Kim qildi mana yerga kelib evakuatsiyani? Bardig'i mana shu o'zimizning yoshlarimiz qilib o'tadi. Chegaradadan mana o'zimizning ele yosh baldarimiz qaytarib o'tadi. Shuncha nimaga salg'ilashgan mana pogranichniklarga rahmat aytaman men. Ana shularga orden, medallarni berish kerak, siyliqlarni berish kerak. Oyligini ko'taringizlar. Chegaraga ishlayib turgan mana yerda ko'p. O'zimizning oilamizdan chiqsa bekemroq bo'ladi. O'zimizdan qo'rg'ashga harakat qilamiz mana. Bardi quroldanishga jarayat mana shu baldar. Armiyaga varıp kelgan. Tölkele quroli yo'q. Bu nimaga chiqishga bo'lmaydi ekan bularda. Oilasidan qochadi. Yondirib ketganda gele üstün talqilab hamma narsamni olib ketgan. Mana bu yuqorida xo'jayinimni otib joyda o'ldirib ketgan. Qanaqli yashaysiz bu nimada chegarada kelib yordam beringizni istadim. Hamma eshikka chiqib qochadi. Moshin baloni otilganda ham eshikka chiqib qochadigan bu qo'ygan komitetning odamlari ham, arqani odamlari ham hamma mana shunaqa qiyin ahvolga qolgan. Bizani bir qaraydigan odam bo'ladimi bu paytda? Xotin falar, bola chaqa, qachongacha uzoqqa qochib yashaymiz. Kelib mana ishonmasangiz kelib kattalar qaysiningizda bo'lsa ham kelib bir qatorga o'tirib ko'ringizlar, yotingizlar shada 5 kun 10 kun bizani ahvolimizni keyin tushunasizlar. Biz nimani ustiga chiqib keta olmaylik. Nimani kanalni yuqoriga chiqib o'tiraylik. So'yisak ham boshqa bo'lsa ham biz anshaqda o'tiraylik, kelib bizani ahvolimizni ko'rib Aşatlarga yotib, sharoitimizni bilib ketingiz. Hozir ham ashlar g'izillashib qatnab turibdi. Mana bu asfaltlarda shularning mashinasi birda qatnaydi, sozanda birda bor. Nima uchun bizani odamlarga hech kim yordam bermaydi? Yo biza boshqa elmi? Hammamiz bir el, Qirg'izistonning odamlari-ku. Nima uchun kelib hech kim xabar olmaydi bizdan? Na bir korrespondent, na boshqa hech kim kelmaydi. Nima bo'ldi deb hech kim so'ramaydi. Nima qilishimiz kerak endi buni biza? Yechib beringiz endi buni chegarani endi. Chegarani yechib bermasangiz el qochadi, butun tojiklar chiqib o'tira oladi. Ana undan keyin yaxshi ish bo'lmaydi. El butun sarson bo'lib ko'chada qoladi. Passiyani ko'chada yurib. Buni qarashdingizlar, ko'ringizlar, sizlar o'shatga prezident bizani boshlig'imizlar. Sizlarga ishonamizki, shularga aytsak, jora kelib shular bizani nima yechib bersadi. Mana shularni yetkazingizlar endi. Rahmat hammangizga. Rahmat.